neka puno banalnija pitanja koja se izdižu na pijedestal, jednostavno nismo riješili djecu. To nema smisla. Djecu nismo mogli riješiti. Djecu koja nisu kriva ni zato što je bio rat, ni zato što je, ne znam, neko tako potpisao Dayton kako je potpisao, nisu kriva za ovo danas što se dešava u državi, nisu kriva ni za što. Znači, eto, njih ne možemo da riješimo, a djeca su budućnost ove države, onda jasno nam je kakva će biti budućnost. Znači, jasno nam je u ovakvom obrazovnom sistemu šta je budućnost ove države. Priča djece i roditelja iz Konjević polja koji zahtijevaju uvođenje nacionalne grupe predmeta u ovom gradiću u Bosni i Hercegovini već se pojavila u skoro svim medijima na ovim prostorima. Zbog često konfuznih tema koje obrađuju mediji u Bosni i Hercegovini, valja podsjetiti da je početkom ove školske godine veliki broj roditelja bošnjačke djece u Konjević polju povukao svoju djecu iz školskih klupa, zahtijevajući da se za učenike uvede nacionalna grupa predmeta. Nakon povlačenja iz školskih klupa, dio roditelja sa djecom došao je pred zgradu visokog predstavnika u Sarajevo, zahtijevajući od međunarodne zajednice da riješi ovu situaciju. Budimo realni, međunarodna zajednica jeste odgovorna za uvođenje instituta nacionalne grupe predmeta, vjerovatno vođena dijelom konvencije o pravima djeteta, koji govori o pravu da dijete ima svoju kulturu, vjeru i jezik u zemlji u kojoj živi. 11 godina OSC radi na problemu školstva i sa više od 500 uposlenih i evo ne kažu šta su radili, brate, a svjesni su i u razgovorima s nama su potvrdili i OHR i OSC da su svjesni da u više od 20 škola u Bosni i Hercegovini se vrši diskriminacija nad djecom. Pa u biti nacionalna grupa predmeta je izvedenica od nacionalnog nastavnog plana i programa. Znači mi u državi imamo 3 nastavna plana i programa koji su ekvivalenti nekim kao konstitutivnim narodima. Tako da u biti nacionalna grupa predmeta predstavlja samo nešto ukoliko je sad, ajmo reći, ove druge etničke grupe manje u školi nego što je većina, onda kao imaju pravo na tu neku nacionalnu grupu predmeta, što je zavisi od slučaja do slučaja gdje se dešava i na koji način se to dešava, to je apsolutno jako loše rješenje u odnosu na ovo da mi već imamo ta neka 3 nastavna plana i programa koja u sebi ne sadrže uopšte kvalitet, nego sadrže samo taj prioritet da budu drugačiji od onog drugog nastavnog plana i programa. Znači, mi smo podnijeli zahtjev ministarstvo ovdje, znači predali smo upisnice, znači zahtjev za upis ovdje u školu, znači u najbliže jednostavno kako djeca ne bi gubila godinu. I evo mi sad radit ćemo znači na tome da organizujemo nastavu ovdje, znači ako rješenja nema u Konjević polju, mi nemamo drugog izbora. Institut nacionalne grupe predmeta jedno je od najlošijih rješenja u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine, a ima ih mnogo loših. Isti ovaj institut doveo je do postojanja segregacije u školama u Hercegovačko-Neretvanskom i Srednjebosanskom kantonu, gdje su uz pravdanje o pravu djeteta da uči o svojoj kulturi, vjeri i na svom jeziku potpuno odvojena bošnjačka i hrvatska djeca. Naravno, ništa drugačija situacija nije ni u Sarajevu, Banja Luci, Konjević polju. Samo je činjenica da u tim sredinama nemamo podjednak odnos etničkih snaga, nego jedna preovladava i vlada ovim drugima. I kao što to biva u džungli, da bi preživjeli, morate biti najsnažniji ili najbrojniji. Sve ostale zakonitosti i zakoni u ovom slučaju ne postoje. I niko na kraju ni u jednom trenutku nije pomislio na dobrobit djece. S tim u vezi vratit ću se kratko na Konvenciju o pravima djeteta, koja kaže da dijete ima pravo da ide u školu i obrazuje se, najviše što može, kako bi razvilo svoje talente i sposobnosti. A ti talenti i sposobnosti djece, ma u kojem dijelu Bosne i Hercegovine se nalazili, prema trenutnim politikama su kako postati najbolji Srbin, Hrvat ili Bošnjak. 2 škole pod jednim krovom su u Bosni i Hercegovini samo jedan plakativan primjer kako obrazovanje funkcioniše. Vi u Sarajevu imate identičan problem kao što imate u Gornjem Vakufu u Uskoplju, samo što je Sarajevo onako većinski pod jednom etničkom grupom, pa ovi ostali su manjina, pa se nešto ne buni. 2 škole pod jednim krovom predstavljaju samo onako, mislim, lijepo je za prikazati na kameri da vi vidite 2 ulaza na koji ulazi jedna etnička grupa, drugi ulaz na koji ulazi druga etnička grupa, mislim, onako je plakativan. Ali što se tiče obrazovanja, radi se o segregaciji ukupnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, znači da jedan Srbin ili Hrvat koji pohađaju školu u Sarajevu su također diskriminirani u odnosu na neke Bošnjake i tako dalje. Znači uvijek zavisi koje je većinsko stanovništvo, prema tom većinskom stanovništvu se pravi taj kao neki nastavni plan i program. Ako dijete
ako u federaciji se ovdje uči, znači, pismo, sad priča o pismu, moja soba pisma i ćirilica i latinica i to je definitivno, međutim, ako u federaciji djeca prvu, drugu godinu uče latinicu i tek u trećoj godini počnu da uče ćirilicu, a u RS-u djeca u prvoj i drugoj godini uče ćirilicu i tek u trećoj počnu da uče latinicu, vi zamislite čovjeka, evo priča o povratku, zamislite čovjeka koji želi da se vrati tamo i koji ima dijete koji ide u drugi ili treći razred. Znači, on praktično je spriječen, on ne može se vratiti tamo, njegovo dijete se ne može upisati u školu jer dijete ne može pratiti nastavu. Jer je ono, recimo, ako iz federacije ide tamo i vice versa, znači, evo, srpsko dijete koje hoće da se vrati u federaciju, ono ne može, jednostavno, znači, ako mu je dijete drugi ili treći razred. Zašto? Pa zato što dijete je tamo, daj nek se više dogovori, jednostavno, ne kaže, učit ćemo prvo ćirilicu ili ćemo učiti prvo latinicu, znači, ta mobilnost ljudi je spriječena. Djeca naših političara se pretežno ne školuju u Bosni i Hercegovini, tako da oni nemaju taj osjećaj šta znači imati nastavni plan i program koji je definisan prema etničkim grupama. Broj 2, oni onako, naravno, deklarativno floskule izbacuju kao da nama je stalo do djece. Ja ne bih rekla da im je stalo do djece. Ili moraju do kraja biti iskreni i reći da mi želimo djecu koji će biti sutra fašisti. Onda je okej, onda apsolutno razumijem sve ove strategije koje se rade u Bosni i Hercegovini, pogotovo kada je u pitanju obrazovanje, jer mi u biti pravimo fašiste, mi ne pravimo ništa drugo, mi ne pravimo. Naš obrazovni sistem nije temeljen na tome da mi napravimo najboljeg pekara, nije temeljen na tome da napravimo najboljeg molera, da napravimo najbolju medicinsku sestru, nego je temeljen na tome da napravimo najboljeg Hrvata, najboljeg Bošnjaka i najboljeg Srbina. Svi vide, treba neko dijete da izađe da kaže naš car je go, znaš. Uvijek kad kažemo onako, kad osvijestimo na tim roditeljskim sastancima i kažemo roditeljima da je njima politička stranka bitnija od njihovog rođenog djeteta, tu dobijemo uvijek reakciju ono kao ne, slučajno, to nije tako, moje dijete je meni. Kažemo okej, ali kako dopuštate da vašem djetetu kreiraju političke stranke nastavne planove i programe, pogotovo to osjetljivo kod srednjih škola i fakulteta, gdje političke stranke aktivno računaju na te ljude jer su to njihovi novi podmlaci, ne znam ja. Znači, to dalje se uvezuje film, gdje oni krenu naravno onda sa tim obrazloženjima, pa joj, znaš, evo ja i što bi da mi dijete ide zajedno sa onim drugim, znaš, moj šef je ratni profiter i živi od nacionalizma, dobit ću otkaz na poslu i ljudi su nezaštićeni, razočarani u sve i svašta i jednostavno se bore da prežive.